Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kibor penya jong ke GVK EMRI 108 Meghalaya kila berngam bakin ngat hake Epidemic Act bala penjari de ke sarkar jilla lada jia AA ye kinongpang hadin baki nong tray ki badan hapo ke Shatri jong ke Meghalaya EMRI Workers Union kila penlong de ke jing sange tray kam persya ye ke sarkar jilla ya ka bala sedang nadu ke siteng senya jong ke Sautrik ubnai kela lingkot arhajar arpuar. Kat kum gajingnya tho jong ke presiden ka kong Microlinas Emle ha gajingnya keren mat ka Batisi TV ki bor badai pet ye katanat ka koi ka khia kila kerpa ban wengno ya gani gajing sange traikam namar ba ka sarkar kala de mang ya ka tulang hadin statement ko bangila ay mo ni haka ba yeri wat kani ka agitation ngi te menta kasi haka mid juga lightrek ke bangila sedang dari minin bangila sedang ke agitation da ke bangi strike gani ka service jangi bangi sangi mentrekam tim tak singi wan hang po office bangi ni lumlang muro bat kini maro ki bodan hang ni kidi jong tang jong ka east ka sales bala ketop lang ka riboy ya ka west ka sales nanta ya ka giant hills nanta balik east tangi hang ni tang ki khasi the rest kita ke bangi don hadu si sauko lightly ki ambulance the rest kita ki yakini ki khasi sungi kiran hapo garo hel sapo tura te chatai sapo turaru ki layashong kumni kumusong mangi te langtai kiran hapo polbariru ki layashong kumusong mangi kumni mila extra lang kumni tu kidan stay gi dan chenne katai ka bangi suka ban ilem episia aku mapi imangi yang ni minta bangi syong hakmat jong gani ka call center ka bangi syong ban up ya gani ka call center nomor pi kalong kumne ada ngin strike makanaru lada ka call center kadang yat kadang running hi call center takamut ka kidan ki ambulance kini te nyimla batep yo kidan ki ambulance ki barang la ban sim case ki barang la ban lit case te sisin bangi syong bare kumni hajan jong gani ka ERC dan jong ni call center kiwi ru ki staff ki ba mut ban wan room hapo jong ni ERC lemar kani gade ke cekapan asani KSP aba ki phone ki brio ka call kalan hang ni hapo ERC ha ni po emergency response center te nang ni pre ki asani ke saki ambulance te ni so ron kam ban happen one shutdown ya gani ka ERC ya gani ka emergency response center khanang ba ka jing strike jongi kan long ka be ya ti khanang ba in la ban nong penting kena ba numdan menuru ban la ban yat ha kapor kani kapor pengi le kani ka strong agitation kani ka strike ho ni sutu ya kata ni sutu tamba pi ladang ini kerni kata nadu arhajar khat khandai bangila call of strike hatu kapor ngila kumusong no ngila sabitre ka management kumjuru ha government hatu kapor kidan ki demands kita kiba ni kanma tu kapor kidan do like kumjuru tuli hadin ngila po siya kata ka prateli na to prateli ni kram ya keren suwe kata ka prateli ru matangi po bitang kita ki arteli ba kilong ba ka job security bar ka salary kita ki poin ba khmat do te ngaso bon balong ba na kalyang ka government ru kani kum mangala ong ba kandi ka alam ya ka government nginum keren ya ki kita concern department handai ka badan kap ka concern bhai ka debi government ba ka ban review na ubut ka ban work out ubut ka ban le work na ubut khanang ba kani kam kolong ba ya be nanti kan long pai ba ro kilsuk ban mangi hang ni ru ki mangin yo no ya gajing dawa jangi mar pi gajing dawa jangi kam dei go ngi dawa kam tu la dei ru tu isnem bala dam te hading tu terte tu wan su tu covid ho arjar arpo arjar khandai ustam covid tu wan tu arjar arpo tu menta arjar arpo ru lakut te menta kani kontrak jo ngani ka GVK hadin bikila extend ni ka chisnam te tang na menta coronavirus teki extend te menta kani ka match menta uni banai match ban wan lai jong ar hajar arpo menta lai poetry kan kut no kan tanda tingi ni oche government ba kadiban le mok na urut kadiban pai khamat na urut kumno ban le halor kani kadiban don na jong policy kan hakanur kam bakan hakanur kam bakan perkhat ban penya ya kani service hane nomor ba ladang ini kana ke GVK ni so kam don di munto so GVK kani kumbangila flash haki media haki menen menci
bahkan ni ka strike country kam kumbasitio tingin sepet kan lagi bahalor kila khot ingi banya keren lagi bahalor kila khot ingi banya keren banya puli jumut tingin sepet ke iga buka outcome ka bawan na kata ka meeting pada kan ada ka meeting kalau ngubas ka ada ka meeting bat ki bahalor kalau ngubas so ti ngila ban matay kata istio ru let's say ngila ban ditang si arsi lai sing sau sing ru ita ngila ban matay lada kala wan ka lada ka outcome na ka meeting bat ki bahalor ki kalau ngubas so por menen himas dapat pernah ya kan strike jungi haka hapok ke media masin ikum tu hi te kilafun da i join MD nang tenapo DHS yang ba idan kamban ya kendu EPA te request yang iru yang ba pin kalong ne em ba pin call off shake strike kan ni katai tena kalau yang jonga tinggi apa ila pen benakum tu namar ngila sya thok sya syukur baik kat ni haka sarkar haka management kat ni ngila ya rap ikipai ba ngila le lut ki ngimdil bangila klebit menta all these ngila ai da kapor artayo ru hadir hakatu kapor bagi ai artayo notice for strike ru ndan bakhat yangi all of a sudden menen janmit ikol nang tenapo DHS yang ba ngidan kampanye kendu ti menne hakapor men step post teng yang ba pimla mo ban call of yang strike yang em ya kata te hadu hadin lengi lada biar keren la syai ngin sapet ya kata ki om kumno ka ego solution bawan tu ka meeting ingin sa perkat ya kata tangba mendeng ile ya keren hapo dia jah post teng ma dan itu it comment but itu don't join MD jong kate ka DHS he kiran kat tu kat ni airline bot ego tu tinglai keren bat ki te kata ka outcome bagi keren hang tu te nama kampoi syai ru nama makit yang ba kim dan kata ka authority kim dan kata ka bor bakin iya kata tinglai keren hang tu ngilaya yu hang tu tinggal lada bam dan ka bor te at least penting dai kita ki bor badan ben yu ban ya keren yang ikhat yang haka round table kena bangin sutu ba ngiru ngin le kum nusmat jing sha ka jing khat jong ki state kena bangi ikyong na bal kata ka pisa kala sanction kala approve da ka government kidan kamban abstang kata ka na ka financial department ne ka kata ki ong ba kira ap kata te din ka da jing sha ka pisa ka don tambahan na ladangi ay kata ka pisa mentah na ka kanlong ba hadin arp hila ban ai ngi da ka jing tho ba hadin arp nai live na yung gilong ki SSA bangi duk tulok banduk tulok pat nama ki penkiu ta ka wages jung ite ki penkiu tang bang pili ban ai ka garanti pat yang ngi ba after 2-3 months hadin arp banai live banai de pisa set tulok pili ban lap nya sya bat ngi pada kan ngin ai kata ka wages but you have to give us in writing that after 2-3 months Shibuk lada kadon katu ka jing syak setlok kum ki SSA kum tu te pidi banja yulang ban ki akom tai ngi te kum nung ila banja compromise bat kata ka jing kran jom ki ken long ngim so ya hap te kata pin ai ka di ka hok jungi tingi klempan ne ke di ka hok jungi menta after bingi pan ne ka hok jungi ru ikran yang ida kum tu so nga syukwa ban pentip syafiru syfait ba namar ba menen menmet kaladon ka we ka yu nang ne ki ai ngi ki threaten ha bagi kisim case ki staff kile kumno ki call each and every people ke kitu ki baki yo case baki kisim ka case ki call personally hakan number juki ida don dekan ka statement ngan batay phi ka baki tho ki da threaten te ka to ka fall haka act jong ka threatening am haba ki ong kumno ngan pat so ye fi kan ka jingkran jong ka jing send message jong ki personally na maki call ha personal number jong ki bakim shimi ka phone ki send ka message te habangi ya fight ya ko hok la de ki thatan bat dakum ni yangi te kata han ta ye fi hang de baki ka kom send message jong ki long very wrong kan this is very wrong kan it dear team you have refused to take a case as you said you are on strike. Please note that if anything happened to the patient, you will be responsible for the same as per the Epidemic Act, which is promulgated by the government. Ki ay kata ka message personally ya ki iyo. Hap tinga nga ong yaki habang union kum ka union balay fi threaten individually yaki. Asan yaki ka message balay fisan individual habang iya kum ka union. Iyong kum no. I am just doing my. Please note that I'm doing my job and I'm passing the information as instructed by the government authorities. So, by doing like that, long kimut ban le kum no yang kimut ban threaten ban ngim ki te ngim tieng te namar baleng ngi ki ko hok jong lade. Iklam le kan no ngim de ki criminals. We are not criminals, just we want to let you know that we are not criminals.
This is the message to the management and to the government authorities also, whoever have asked them to give this message to them individually. So this is a message to you also, that we want to tell you that we are not scared of you anymore. Because you people, you have been lying to us, and you have been lying to us since that time till now. So now we will stand together as one, and we will not listen to all these stupid things that you are sending us. So this is a message to you people, especially to the management and whoever give you the authority, as per you said that you have been instructed by the government authorities. So this is a message for you. So please stop trying to do that to our staff. Thôi cái tên chúng kia ăn keli naki, batang UMT ubah strike ni tang upilot ubah strike, keli naki. Kemudian bani ka divide and rule jam kawan hang ta, they are trying this type of policy hang ni. So now we want to tell you that ngim da katu ka policy jong fi ka fail hakmat jong ngim ta ngim sngap shoye pi le kumno ru kani ka warning nam ta jong pi. Kata ka ka bang ka message ka bang kwa ban ong nam ta jong pi ki management. So stop trying to do this and threatening each and every one of you. Each and every one of us hang ni individual. You want to talk to the union, not to individual person. This is a message for you. Tang katahi ki khot ingi menamen stam. Ha ka por posting ila lek kran katur ki kwa yang iba. Ngin iyu hi de kiong hana bangi you ka are ngi dang ong men you want to implement the act on us. What about those yang na ban syam ka responsibility? Ha ka responsibility dal jai you to patient na ban syam ka responsibility. Now the question from us, all those bases kiba dan EMT dan pilot hakitu kibun haki ambulance kiba down ma kiba kiba down ki ambulance kitu mano ba you mano ba syam responsibility gitu na kitu ki jaka bamdan ki ambulance bamdan ki technician bamdan ki EMT because of the cost cutting of the company. Tengi ring ong bahoj te nagalang ki ngan buat mo nagalang jungi ring ngan buat ka basa ba ka long ba ka CM level ba namar bangi ko ahlu bangi ni kan limba ki CM level ba namar bangi sutu ba ka government kadiga banta jong government man le ka ni ti nagalang jungi bukti ki ong bahi ba nimla ban le te ka naki ki instruct hi ong na dalong ka bala te le ban kandu no klo ye di CM namar bangi la dep don teng ki kandu bat ki di CM bat di CM tina kalian jing iru ngila yo some opinion ka bang amna banda share nang ni dan some opinion kalian jing i tin dei ta kadau te nyiru ngi shap ka ta ngi kwa he bani kundu ham kloi no ye deputy CM ka government du ka dei responsibility helor kani mat ka union du ngin lang responsibility so ka dei ka jingebel be bora artli bora arliang mamla ba ka government ka union dan hadin ding la ekran ni kata pada ni sala kan ski ni sala kan ban bangin penbaik iki kam ladan kumngong model ada outsource naka onak da lana naka outcome jo meeting ke bangin la ekran bagi high level tinga try kan sabai iki kam macam